Amahoro amahirwe n'umugisha rero nebyo nkwifuriza wowe ukomeje kubana n'inyungura magambo official komeza ubane natwe rero wiyandikisha no kuvuga ngo ko subscribe share like na comment byose birakenewe kugira ngo ibintu bigende neza cyane maze iminsi ntaboneka ndabiseguraho kuko maze iminsi mpuze cyane mpugiye mu bintu byinshi ariko ubu ngubu nagarutse tugeze mu gihe cy'iminsi mikuru ubukwe bwari bwinshi bitaramo byari byinshi babwira bati MC Ruganzu ngwino bitunganye bati turagukeneye kugira ngo utubere umuhuza w'ibiganiro bati turagukeneye nguze utubere MC mu birori byacu abandi bati hano hari inka twagabiranye bati ngwino uzivugire nuzivuga amazina yazo ndetse n'amahamba yazo nanjye nkitaba karame yes nawe ni wumva ufite ibirori niba ufite ibirori niba ufite ubukwe niba ufite igitaramo ntumiranze tukinoze maze gitandukane n'umugoroba w'abaturage cyangwa w'abavyeyi twigarukire rero mu makuru uribaza ngo nayahe makuru agezweho ejo ku cyumweru Tshisekedi wa Congo Felix Antoine Tshilombo akaba perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Congo ndetse na mugenzi we nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye perezida rwose w'Urundi General Neva ejo barahuye bahurira i Bujumbura mu ruzinduko Tshisekedi rero yakoreye mu Burundi ariko bakavuga ko ari ruzinduko rwihariye kandi rwabaye mwibanga rikomeye cyane ariko abanyamakuru nyine tuba twasimbutse tukahagera tukareba uko byifashe hanyuma biri kuvuga ko ibirindiro bya M23 nyuma y'imisi maze yigarura uduce dutandukanye by'umwihariko muri territoire ya Rubero za Alimbongo hose ubu ngubu rero FARDC yazanye indege bimwe mu birindiro bya M23 byamaze kuba biripurwa bwose byamaze gushyirwa hasi ariko kandi hari umugaba mushya w'ingabo za FARDC yitwa Lieutenant General Jire Mwilambwe yagizwe umugaba mukuru mushya w'ingabo za RDC turaza kureba ngo ubundi uyu ni muntu iki hari amagambo rero yavuzwe n'uwitwa Colonel Wiringoma umuyobozi rero wo muri M23 ngira ngo no muvugizi yavuze ati umwanzi nyuma yo kuturasaho n'indege z'intambara na kajugujugu yahunze no mutwe wa M23 uri kwigamba gukwiza imishwari ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Congo nyuma y'imirwano yanagaragayemo intege z'intambara isakiranyije impande zombi biravugwa ko rero nubwo Tshisekedi ingabo za Congo zaje zitwaje indege za kajugujugu ariko zakwijwe imishwaro maze zisubira inyuma Felix Tshisekedi rero akavuga ati niyo M23 yarwana ikagera ko muryango wanjye ati ntabwo dushobora kugirana ibiganiro sinshobora gushyikirana nayo nuko nguko yavuze rero byose tugiye kubigarukaho muri iyi minota mike cyane tugiye kubageza aya makuru hanyuma kanda subscribe nyamuneka ukibyibuka udushyigikire share comment like na share byose birakenewe byose kubera ukuntu mba mbikunze kubera ukuntu mba mbishaka ukuntu mba nshaka gutera imbere ari gihe mvugishwa nyine nkavuga gusa ariko iyo ngeze mu makuru noneho nyacukumbura gutese ndani yes amakuru yari kuva ku kiwanja ari kuva ku kibuga hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Congo perezida Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo yahize ko atazigera na rimwe ajya mu mishyikirano na M23 kabone ni umutwe wafata Congo yose ukanagira ku muryango w'urugo rwe Tshisekedi yabatangaje kuri uyu wa gatandatu tariki ya 21 Ukuboza 2024 ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro Union Sacrée de la Nation akomokamo Tshisekedi ku cyumweru gishize wakabaye yarahuye na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda bakaganira ku makimbirane ibihugu byombi bayoboye bifitanye gusa inama yagombaga kubahuriza Rwanda iza gusibukwa ku munota wa nyuma bitewe nuko Congo n'u Rwanda
Rwanda byananiwe guhuza ku ngingo yo kujya mu mishyikirano na M23. Kinshasa rero ngo ikomeje gutsimbarara ku cyemezo cy'uko itazigera na rimwe ijya mu mishyikirano n'uyu mutwe kuko ufata nk'iterabwoba. Tshisekedi ubwo kuwa gatanu yari mu nama y'abaminisitiri yavuze ko yanze yivuye nyuma imishyikirano yari yo yose na M23. Kuri wa gatandatu rero ubwo yaganiraga n'abadepite, abasenateri n'abandi banyapolitiki bo mu ihuriro l'Union Sacrée de la Nation, yashimangiye ko uyu mutwe niyo wagera ku muryango w'urugo rwe nubwo atazajya mu mishyikirano nawe. Agira ati ntabwo nzunamira ubutegetsi bw'ikiboko bitunzwe gusa n'amaraso y'abanyekongo ndetse no gusahura umutungo kamere. Ntiturivuguruza kandi ntituzivuguruza ku cyemezo cyo kutajya mu mishyikirano na M23 itari ikindi kitari u Rwanda rwiyoberanije. Sinzaganira nabo nubwo bakwirakwira igihugu cyose bakagera no ku muryango waho ntuye. Kinshasa ikomeje kurahira ko itazigera na rimwe ishyikirana na M23. Ni mu gihe mu kwezi gushize leta ya Angola yandikiye u Rwanda irumenyesha ko iki gihugu cyemeye kuganira n'uriya mutwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Therese Wagner Kayikwamba heruka kubwira France 24 ko ibiganiro byonyine Kinshasa ishobora kugirana na M23 byaba mu rwego rw'ibya Nairobi isanzwe igirana n'indi mitwe yitwaje intwaro. Gusa ubuyobozi bwa M23 buza kubyamaganira kure buvuga ko uyu mutwe udashobora kwemera kuvangwa n'indi mitwe y'inyeshyamba cyangwa indi yose igize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa. Lieutenant General Jules Mwirambwe wagizwe umukuru mushya wa FARDC we uribaza ngo ni muntu ki? Yitwa Banza Mwirambwe Jules, umusirikare watojwe kurashisha imbunda nini zirasa kure artillerie, waza n'umusirikare mukuru muri regiment ya 13 y'ingabo zikoresha ibifaru mu ngabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu GR. Kuri uyu wa kane tariki ya 19 Ukuboza 2024 yagizwe umugaba mukuru mushya w'ingabo za Congo FARDC asimbuye Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha wari kuri uyu mwanya kuva mu Kwakira 2022. Bakaba yaragizwe umujyanama muri presidency. Iri shyirwaho rije mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bihoraho mu burasirazuba bw'igihugu rangwa n'ihohoterwa ryiyongera buri munsi. Nko mu mezi 3 gusa MONUSCO yabaruye gusa ibibazo by'umutekano bigera kuri 314 mu ntara y'Ituri honyine ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, bituma hapfa abasivili 304 barimo abagore 53 n'abana 32, andi 162 barakomereka. Inyeshyamba z'umutwe wa ADF n'iz'umutwe wa Kodeko zavuzwe kenshi mu bagize uruhare runini muri iryo hohoterwa. Mbere yo kuzamurwa mu ntera, Banza Mwirambwe Jules wagizwe Lieutenant General mu Kwakira 2022 yari komanda wungirije w'ingabo zishinzwe kurinda Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo ishinzwe ibikorwa n'ubutasi. Mbere yaho yabanje kuba komanda wungirije ushinzwe imiyoborere n'ibikoresho mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu. Lieutenant General Chiwewe Songesha yari yasimbuye General Celestin Mbala Munsense mu myaka 2 ishize. Chiwewe Songesha yari yazamuwagirwa umuyobozi w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu mbere yo kugirwa umugaba mukuru wa FARDC muri 2022 nk'uko tubikesha urubuga Actualité CD. Izi mpinduka mu buyobozi bw'ingabo za Congo zije mu gihe imirwano hagati ya M23 na FARDC n'imitwe bifatanyije ikomeje. M23 yaguye akarere igenzura muri iki cyumweru cyane cyane yerekeza Pinga muri teritwari ya Walikale ndetse yashyizeho ubuyobozi mu turere igenzura nk'uko byagarutsweho mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara na perezida wa politiki w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa. Lieutenant General Banza Mwirambwe Jules agiye kuri iyi mirimo mu gihe guverinoma ikomeje guhatirwa kugira ibiganiro na AFC M23 kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu burasirazuba bwa Congo n'umubwo bitakozwe, mu gihe kandi intambara ikomeje guhitana ubuzima bw'abanyekongo batari bake. Colonel Wiringoma ati umwanzi nyuma yo kuturasaho aturashishije indege z'intambara na kajugujugu yahunze. Colonel Wiringoma umutwe wa M23 yigambye gukwiza imishwari ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo nyuma y'imirwano yanagaragayemo indege z'intambara yarayisakiranyije impande zombi. N'imirwano yabereye muri teritwari ya Rubero kuva mu gitondo cyo kuri uyu cyumweru tariki 22 Ukuboza. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga
yerekana indege ya Sukhoi 26 y'igisirikare cya RDC na za kajugujugu zirasa ku birindiro by'umutwe wa M23 mu duce nka Kicombiro, Ndoruma na Mambasa. N'amashusho yiganjemo ayafashwe n'abasirikare ba Kongo bumvikana bahaye induru umunwa kubera akanyamuneza baterwa n'ibisasi indege zirimo zisuka ku birindiro by'inyeshyamba. Icyakora M23 ivuga ko ibitero by'indege nta ngaruka byigeze bigiraho kuko ahubwo nyuma y'imirwano ikomeye umwanzi yahise kwira imishwaro. Lieutenant Colonel Wingoma avugira igisirikare cy'umutwe wa M23 mutumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yemeje amakuru agira ati guverinoma ya Kongo yazanye za kajugujugu, indege z'intambara ndetse n'imbunda z'imizinga mu bice bya Rubero, hanyuma itangira kurasa bunyi mu basivile. Nyuma y'imirwano ikaze umwanzi yakwiye imishwaro, imirwano 100 ingana intsinzi 100, intare ziryamiye amajanja. M23 iravuga ko yakubise FARDC hababaza, mu gihe uruhande rw'ingabo za Kongo ruvuga ko rwaraye rwisubije agase ka Mambasa ndetse ko FARDC n'abayifasha bari mu gukoza imitwe y'intoki ku kandi gace ka Alimbongo M23 yaherukaga kuyirukanamo. Ariko kandi twigeze gukomoza ku nkuru ya Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Bujumbura mu Burundi akaganira na nyenicubahiro General Evariste Ndayishimiye. Baganiriye iki? Banzu kandi subscribe, hanyuma uze gukora na like ndetse share na comment, birakenewe. Muti rero iyi nkuru imeze ite? Ni inkuru twabonye kuri Okapi, tuyibona kuri 767, tuyibona ndetse kuri Jimbere Burundi, ariko kandi inanditse kuri SOS Media Burundi no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 22 kubaza ibujumbura perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye General bagiranye amasezerano agera kuri 2 ku bibazo by'ubufatanye bw'ibihugu byombi n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu byombi basuzumye ikibazo cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa RDC, agace kagizwe n'intambara yo kwigarura ingabo z'u Rwanda zagiye zinyura mu bafasha bayo b'umutwe w'inyeshyamba M23 kuva mu myaka myinshi ishize. Ishami ry'itumanaho rya Presidence ya Repubulika rivuga ko uruzinduko rwa Felix Tshisekedi Bujumbura ari kimwe mu bikorwa by'ububanyi n'amahanga mu buteza imbere iterambere n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ishami rishinzwe itumanaho ryerekana ko Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye bafitanye umubano mwiza wa kivandimwe kandi ibihugu byabo byombi bifitanye isano n'ubufatanye bw'amateka. Kuwa gatandatu tariki ya 21 kubaza Felix Tshisekedi na Denis Sassou Nguesso ukomoka muri Congo Brazzaville nabo bari bafite tete Brazzaville ko bijyanye n'umutekano mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Itangazo rya nyuma ryemeje ko amashyaka yombi ya Brazzaville Denis Sassou Nguesso yishimiye imbaraga za mugenzi wundi umurangora Joao Lourenço kugira ngo amahoro harambye agaruke ku burasirazuba bwa Congo. Nayo makuru rero twari tubafitiye kunyungura amagambo official, kanda like, kanda subscribe niba utarayikora, share na comment, birakenewe. Mazimane kurinde.